kilo media mililong slow press ini mo diba kung reason ko dito ini ganitong aking Chipedangta Director of Elementary Education Asama pen kipipon also advertisement online pen kipipon anglong 215 LP teacher both Karbi and West Karbi halas kilong dun anglong pinaalam ti mispropaganda na pen ketok tap social media halong kapachini kontak nasong kidoko ka journalist miligan no mani chong fan press meet padol 215 apos made itong Karbi mo Western Karbi mo kilong dun malam mo din so kapachini ko itong mga chetong dun paching kon nilima Karbi alam ni ke district primary division officer lo lapen itong long DPO na yung patak kadu kaya lapen itong long West Karbi long DMC hakim lo lapen SSA lo kikem bakfu along sa itong persento borat kadu lalu itong fana pachini alam te bang through media pala 250 nang bong pen Karbi people si inwer lo walang te pen si penan alam te patan ahok pe alam lo patang te la hello overall Assam along si 35,133 both lower and upper teachers contractual teachers claim bong ningkan po claim bong at mafan halatum ang bong pen criteria do lata online basis pen sila tu apply do no lapen apply do me lapen apply do di data aning ha lata aning ha apply do di data same apply do lo potante itung Karbi anglong pen ke apply do si 225 online lo lapen la songbong ke Karbi inwel lo ke apply do online lo Karbi si apply do na bida do apply do di data alam thesis ni nan hampo piporoma putala no 219 apos longun out of 225 ang bongpen 225 lo apply la songbong pen 219 longun 219 kilong ang bongpen kichi lo chilo lo asa kurin hon koni regular lo kilong pen ama chilo no lo la pen bangetong ni tu la tu bangke technical problem mane apar long tai apply dun det LP long tai apply dun det amar la tu problem asi total ki 250 gal la tu fan criteria long la pulilo the candidate must have completed 5 years of continuous service as on 31st July 2024 as contractual or state pool contractual teacher under SSA new recruitment gali lagi akini recruitment gali lagi claim bomb to continuous service claim bomb to kisuman ke 7 years ke claim lo kamu tu ni aja tu ni 8 years claim lo 10 years claim lo their salary is getting more than 40,000 to say a salary la tu no jong si la tu non la so often apply dum lo potante regular often jong si apply dum lo they will get initial salary only 24,000 only 24,000 then 40,000 kilong abang a facility as it is same alam mo bijilo ba alam mo and same amasi online na lang ke apply no na basi avidan pinangana Karbi ke chugidamta regular kepi agud si council pen ke claim agud si already kipitang dulo itum Dr. Tuliram long hansi yang Karbi lo autonomous council alam ni panar ki rupi vek nai alam ni leadership na job si pinier ni na Karbi doan pinangan na tumafam ke sa kuri permanent people
hana tum angbong pensame chukidam tan tum kelong lo don maha kelong le tamo pini kelong le tamo la so bangke SIU pena jone pena joksi salary bang whole check lo seta me lo maha kempong penong ke already pitang lo PR lo kado ba kan tame kasi pinir ni Karbi long 215 na post vacancy along Karbi wet kelong dun pena masih money inur bahini tunde kado ba family I won't blame them kado ba han bali same kalam tum kabuji dam de pena job kama tharan ke pena job si la to bangke jini ne pin pena masih Karbi long in wet apply dun de lo pone kelong dun di fancy avedel Karbi si avedel ke apply dun masih avedel tas inuet apply lo inuet long lo alam lata 5 years nanji lasi mopen ni na thana teno the recruitment is a personnel post under Directorate of Elementary Education sanction post ta kali lage personnel post example lo mo ino la candidate jibo lo thilo lo avedel lo post ke lage sanction post kali lage personnel post amuni do so bange longnung lo la 219 na lo thilo lo nona banke la so post ke lake sanction post ke lo lake personnel post lo avedel lo ke aposi la son alam thebang chini ni lapen no pay protection will be applicable pay protection kavide na joine mo pen salary lam pay protection kavide na joine masi munir teachers tum pelang ana teachers tum SSA an andal ke claim tum ba apply dun didel mane clearly criteria on sidak to angle se no pay protection application will receive online only through Directorate of Elementary Education Assam. Let's see overall kipitang aprang kipitang keklemtang antum angbong pen antum kekolong 225 apply dun lo 225 online places pen ajak ke pala technical apen ke criteria ke puri dun de joni pen si 219 ke long lo 219 angbong pen ke technical pan thom bang pi upper lower la so abang do ko pen jong mitum council pen pothai lo la pen inu da bang khilo lo la so angbong pen ke only 215 na la pen non special 6 schedule tet aputhak alam itu penangan kewan keminjin lah itu 198 post lagi section post lo already chief minister pen approval lo chief minister pen approval lo non finance long sido la pen non PTR la pen company lahan justification afan dola isin soni dola la pen la so philo de finance minister approval do po like already confirm la banke by November lo bonte 198 post a banke itum chipilong ko advertisement pilong po mane itum chipilong ko mane prior approval apang na situmente do SIU ka apang na sitlenda do api apang ben advertisement people teachers atu afan itum appointment pide lo bonte api SIU ki cheklem na mang bisum lo ko kiti hala so banke apang itum poet lo hala so lason pe na joni masi itum pinangana tum salary hot check do problem lahai SIU ke clear ke kana job 6 months salary ba pidalo la so phibanga la so problem non a dua ba ke la so problem kabiden ki fansi ni tum bo ilo la pen already by November ke ni tum la 198 post ba ke LP teachers ba ke itu advertisement bi lage sanction post not personal day sanction post lage personal post kali sanction post la advertisement as it is like non dong security long te ME school afan la pen secondary puthak alam dong si itum dam te we have got 954 post vacancy out of that ME school along secondary along la pen higher secondary along graduate post do 341 la pen intermediate do 311 lapen subject teachers do 52 legacy data approval tangan legacy approval tangan non finance council pen itum all for type state law
lapen hala jongsi itum prior approval of angola lapen chief minister long nam ko lapen la hai ki approval long eta legacy data only tang den no non la hai fansani me lapen LP same itum rabdin pen advertisement pilong ko lasi nearly true media koi penal to han pachini ke ba education aputha kalang abang ke itum politics patu iname people lo putante itum a society jong si paprandu nangji ansu se kakyang na padam nangji putante education is the backbone of the society lapen education pen ajoni pini Dr. Tulirang Ronghang CM Karbi long nunchu na mandate na pike education na na tu ke paprang kon ke ponong na tu da chini lo aprang ke itumolo Karbi long bon pen check long mate militancy a problem mate ra lahai a job pen a kapret akisun pen a job hai kacar bo pen chen lo mas ke por hi an ba itu education an ba paprang ko no ni that tabe no na ba ke halahai all six atum pen MOU MOS to talk that pen a phi ke lahai ke ther ke ha ka to ko be ave pin no pen pinier ni ke only education na sami paprang ko no kusi tun nam kan nali tun sami ke kono la pen aprang ke education lo nikan po nikan ke paprang ke 50% belong sila HSLC results now you have seen you witness no na kun theglong no we are getting more than 75%. That's lagi isi kacing ku rapat sign na si take on division na. Kasi non kami itu je Karbi itu long dun didet tango mani kuri dun didet mani Karbi itu man people that jong si online along apply dun didet putante Karbi si hal dun tini lo atheda ithelam bangke pay protection abe hala hai kabe pen a journey lapen ninkan ho pen apart kilometer fansi kipi ponji hala so lam thi pen a journey si ke apply to the that a journey si non ke itum out of 215 number ke in the wet akar bisi long cho apply to lo bonne long way ko na ba setame no pen a sansi pinang anak Karbi itu pakai Dr. Tulirang Ronghang CM regularize pon elo council pen camp pon elo kuri pon elo kipon elo pinang anak Karbi long nun elo amat si dang ke apply na udah masih long aja lasi kali kau fana cuni ilo je media hoi pe kado be cini nanji sulam dua orang atau cini nanji kali te Karbi long autonomous council afansi adai to amane adai ki bonglo lapen nis proponda pongolo la sonsi thanta thanti to through social media si ni nali to afana so press media sa thamsi ni akiro people sare khela opposition party जैसे मैं ला FSLC असोमजा विक्रमन से पेन अकोने किए थे बोलते नॉन खीबों education iem ang lilo lapen hala CM Dr. Tulirang hang tum kachari pon the joine si non la so 215 na post nge Karbi tum university longun chot bola so kuthak Vikram se panang li lamoi pini king tu ma Vikram se da ba politics pachulo PHLC leader ni puintun ke banta isia issue ke ba ilong no mane 215 nang pen Karbi di nuwet kilong nun people lo ke tekte Tulirang Ronghang ke tekte Richard o bi tekte ku alang ni nije da bakte blindly munti tepin pen matha tepin pen abirta and epin pen chini tunde pin pen ajone si non mili non than lo se why a criteria long si dulu apply online long apply dun lo ponte kilong dun ji afan ban ke Karbi da long se tame mo pen
pay protection kami apen personal post hala hai pen ai join ni pen si non ke contractual claim bom pen 35,000 long lo pon within 15,000 the salary bang nang compact they will get only 24,000 kodang ke hala 40,000 ilong home bang ke he's enjoying facility regular ilong things lang facility da long bom lo masih lah tu ni mana apply jundi deh lo masih lah so join ni masih pini ke lah so advertisement along apply jundi deh lo online apply jundi lo Stabil, Vikroman sih kami bangga. Meli ikuti kan tu bangga. Lahai isu pun thai. Ni akhiru pino. Nito apa tapi criticism PG pun constructive yang pino. I welcome them. Bangga kamu. Manta mi nang tundong si pini yang a true press media ni kipipen nang tung kini lo pun deh. Nang tung penap di aku lah soalam te jong si pipon bom lang. Kapag nahay, amis propaganda, pibom lang po ande. Ratsi nang tumafan na yung mahi, nang pacho bayaran bangke, nang tumafan na accept sa dito. Hala bangke, mitang China po. Kung ano nang pacho bay po? Ako alam bangke, lahilo. Claim mo matumafan si, naso post ke kepi po. Kapag kali lagi. Lagi fresh recruitment kali lagi. Alam bangke lagi. Special recruitment drive SSC under contractual kan mo matungfan alam mangkit kasi kone alam di halsis ang mo basa ni negi akiru si pichu do nang sige mitung tekte tuliram tekte pande kembom lo kente ningkang krihini ACM continuous lo ke only doctor tuliram long hang na lang pini Karbi long apurkingo kente na tu heglong bom lo magalima hek kuning je bom balong ingkora chok a consequency IMC pahai bom hek pu bom bang MP fanda pahai bom hek pu bom MLA da bom pahai bom hek pu bom development da bom kini ni development kan ke uni de aho hekem nangji duola lagi Karbi long ne kali India dia amatan na hek long chi Kapega state along nang tumlang gampa. Very near Nagaland ason nang tumlang gampa. Nagaland state ason kosong lo development of to technology. A district long na tumas district long gampa. To one pen check lo kada wo yaki sumula pen state la itu ni isi council cha. Autonomous council, successive autonomous council. Opposition na tu bang ubong ko. Ngi mo nang linar duje pone ni punjin te sa nang linar du ko sini na puchon hai tham chok ni cha de itu sir lah graduate post graduate ke vacancy mo advertisement pili ma lagi advertisement autonomous council lo lagi graduate post ma japon lo ge शिक्षित autonomous council do vacancy itu ne advertisement pili ka sila advertisement ke 954 post na tali mo pe ni thale lo ke like already you issue data approval courier treasury strength dalam nang ko hal hai pen so tang pen no ba ke private approval apan ke to ko ni apan itu buat diskuro ko thak ini chief minister approval webji lapan ke ekdom ini ini akhalu masih lagi chief minister approval ko ke confirm ke itu penangan itu graduate teacher tu kepas na tu math science teachers pencet lo itu lo isundu lah sanction post de ko mali lo personal post tadi na to apa itu pilot pun